for Chessia Mangan and one was a dear sender, and some to Donna and a bumble so. Nanda some of some mountains on a business say. I had there rank table or no cocoa joining all court, and your mere afternoon says away to me a free about mountains or dinner, brabo, a year to see a dim, and I saw the year foot tour a day a mine, bebno, or more mine gun in one will say. Nanny some more Kenyan and say, I had dear all court or court joining ye, all courts in yard the papa crab. No nim dear can't crowd to me joining all courts, and I yen I see him say. So be cocoa joining all court and I to me be all pair and I say scar all painting or cocoa joining all court. And now many Ocasa Brente are waging whom every air of court in Yamanyama in mind, Dodin a bravo year dissuading him. Or sit it through Necassa through and come man. And ma Cynthia, ya see a boy and son, I see a quick feature ria. A young quiet but fast why a day feature in Yamano, yet the best year papa because all courts for no. Omo you so the young Yama ye pan, or Rebecca Cinti. Now, media, question baby, maybe 1,000 years, I saw for crown to me. I say, 1,000 years, and I says, I would dear now, why you no free, say 1 month, 2 months, 3 months, and I say 5 months ago, dear, no one succumb. I want to me from Ojano, Emma Mojano, so a fresh momo to Yama. I face no more sooner, sorry, a 9-year hotel, eh? I may, ya bear more than a cup of baby, name ye. Yes, Sabio Cafra, the go air condom. Nay, the book condom movie, and a engineer, there are 2 dustbins and work hotels in Honolulu. I say, I dear Mutia, air cleaners from Musica, 9 year or Master at the Abram, Mamma, the Papa, your young commander. And in Mebuno and Barney Bemin, I am a ninja home. And our face no so on to be raffle, so on fun home concord joining all courts, because all courts and at the Papa crab. Now, Brian, some of the better mountains to say, and not training sim. See ya or joining the second occultist group no. Na a group bay na what shall say for you. Okay. First one is Zigidi and the second one is Bonino. Anti Bonino abrea me free alaji no. Okay. Na oye say unza alaji no me ono na or introduce ma Zigidi for no because no a member. Into a chire me say ejuma na me ni ye no. I was saying meet me be me ho kakra said ye be ya bi wo kra ye ko exchange ye di sika ko market ko exchange a ase ani ma wo ho obi hu ase wo hu police ntimi nchew ani de kika ho nti ye ko na ko be me nti ama me benya tumi na sika no so menya ebi ba me free ni ho no na me ye imagine so no papa ya se o tata me onyame obekumi nti was say minsu minsa afa baby fufuro nti emame ko join sazi gidifo no. Okay. That is the second occult group. Mi ko join zigidifo no omo de me ko ombisa me de na me pe am se me de me pesika ni tumi sika ani tumi nti ho no osere obisa amade bi na ade no omame 3 days se me ko pesa ade ni mla eye me dimpa ba me konya ebi ami konya enso mu jemiska o ka che me se me o se me di akokọ hwede life eba akokọ hwede enguro makokọ ai na before ubenya sa ade we no prof mo fa bi ntuo ma me prof before ubenya sa ade we nya easy na akokọ hwede na obobofo na ngasa benya na kunukura no edin na ubenya ni life ba obi ye atimi nya ebi ma me minim baby okonya ne de ba metua sika na onya bi ma me ti mi di koe eno omusi eno na me kra no omu frɛ me kra ni hunhum no ade a obisa ye no nti se nka mantimi anya sa ade na ma nka ade no mintumi nye na okoye dan me kwa join occult no nti odi akokọ hwede na ko join and the omu bisa me no okay. Obi o wa ebetimi abisa onipa obi o wa ebetimi abisa onantwie obi first starting obi o kra ebetimi age usika okay obi ani ni de nti first time no attempt no odi akokọ hwede na ko akokọ hwede if you are there sacrifices now sacrifices am bia ye nantwie nti akokọ hwede ni bi na dia to Facebook se sia no okay yanto aso nti for ebia every 3 months I was say me to me turn nantwie
nantwie ba we akɔhwe de di dabi we nya akɔhwe we nya bia we quail sa Israel for no tunkusu yankete ni we nya akɔhwe de dabi munya hunu akɔkɔ ayi onim okay very well but every 3 months bi I say me to nantwie ba nantwie I didn't sacrifice na me kuma ma me spirit no enti omo ma me ayi bi ade bi ewo me dem di ade yemfa ne se bosom no okay monfa pictures no sa type ne bi ngus dem de send mo no bosom pictures no na fe on choose ne de no na baby on so a omo timi de padlock de padlock no mo de your friend say say bi ni we ni akoko we ni akoko hwede ni ba kono de na ai answer na obenya abo we no nya easy omo ye fast papa on say edua bi ho no ma si ho a na kofo de padlock omo de chain abodua ni mu na omo de padlock ato ano eno kire say pacho fa no to o ma me sa de maker no obi o wa pass padlock no ebi o wa for guess ebi o wa eye obi ejuma no akoloko obi o akoloko obi o wa na asem bi o court akoloko asem no eye ade bi no akoloko enti watum ti say no mo ye no ana we no so ye de eno eye busum no bi ti say me de na me ka kire o no okay say na tie na asa bibi boni kum eno ye de eye ebi o wa na ti say de ye di boye ti no bi no enti omo okoto no de ye omo di bo muti no kokko ene da aboa ne ko mu no okay ana ohwe mu a dog no eno so de na omo de ye de dog no ebi o sa na enye busum bi o na nipa no ne kraboa no okay anase ne hunhum aboa no edu anajo o dane kraman okay enti ebi o wa so ebi amefa so bi o witchcraft spirit no very good unamwa ebi o bedu kuro bi so no betimi krama ebi o anase this enye nkrai ana nkrai hakura no uda betimi krama pusa ebi o wa rie krama no hu krama bi a hu bi da okay wo hu se sa krama no onye krama nti obepunu sa krama ni su a sa witchcraft spirit no so mu su a within that period no and that environment no baby a omo suni kodru no ensuaso ben na wo ma sa nkrofo no uwo sa area now you have to be prayerful okay enya sa de enye sa omo manipulation to say something like say adwaman okay krono ana ade bia omo nkraman taaye no ubenya sa nsunsuaso no pacho muntie ni ye o join your Facebook and no share ebia adajo 12 midnight ebia anajo 10 obo say ebia daytime obo ka cho say me die no ase me sorry oba be ka cho me sorry na me ho afọ ase onima de kodi esi ye spirit no bi no okay sa area no omo aduma omo ye no omo take dominion and you will be rich and you can use the money to get more pure girls into now also they sell the used condom to occult groups and your money member so da a member who should member na odi o ya be ma tie o ba bia wo de beda no so say daddy me ka sem bi kira o say e wo bia ni sacrifice obi madam for bia me ono ye group na mu ono 3 weeks bia no e wo say offer e ma pada wa ye ni menses our year friends no menses no also di baako 12 eba water no so onu so that's satanic altar and you no tax the omudi ade no oyi ade ni say di tusu no ebe yira oyi tusu ebe yira enti sa nipa no 12 days nu e was asase so 12 days twam e was asase so a wo betenase because wo ye di wa ye no ano no
asa boy akono no ebusuafo yankase ye humesi asami esite akwakotibi eye disuade hu eye futusam ede mo bibiara o pese na so odwene se ode no ba kwa hye eye sa nyamanyama hu bi enye advisable so obetumi aye sa de no mentu obi biara for na se memma wiase pressure emfa ho ama wontu anamo bi adachi bi no ubenu hu na so no na wetumi akomo epia ebia wo de wotumi komo a wontumi empie Kaisi social media handles ni na attention TV nti woba mo dia so be like wa share no comment e video sini nyina so wo share mo abonti abom samana from ohema echa